الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga bangsa miyakip pagadatan, mga datu nagu mga bai, sanrakan wagyang kutua ma'anaw salama kalilintad nakapipi aginawa. Salam tanu sulang ulanguan o mga bangsa tanu adi makambentay sa giyang kai mga usayan tanu. So mga bangsa tanu kerampayan sa giyang kai mga usayan nagusto mga bangsa tanu pagugup sa giyang kuto kapakalangkap agyang kuto di itano di kapamagusaya kung mga bitikan wagamatan wa Islam na salam rakano langon mga bangsa mi yang kai man to pag-usayang tanong na isad na ya importante agyang kuto kaso atano ron mapaganad tanong ya agi sumbatuan sa kasar o di na kesaran agyang kuto mga wakto mga faradu igiraman uto sotaw na di malayalayag may kadagdagal mga pagarita no kuma agyang koto diran di kapalayalayag lagi dia no pama na paghadsu o di na pagumra anta kasunsagyang koto adarpa mapipikirian na dinian katutukawan o di na dinian nakatawan agyang koto mabetuan sa giyang koto kakasara ko mga wakto. Ginaman ito paman na kilaitan no agyang koto di tano di may pagpedas ko mga lakawan na kumplito nila nagyang koto mga wakto di sira na pengasar. Sabapad no to sa agyang koto di tetak na agyang koto imaniran paratiran si ko Allah sa giyang koto okit-okit sa giyang koto kakasara si ko mga wakto. Pagnintanong si ko Allah subhanahu wa ta'ala kaliwanagan sa mga ginawa tano sa mapaganad tano ay pipia itawfik rakatan wallahu subhanahu wa ta'ala agyang koto ilmu sa giyang kaiyapaman na bitira. Mga pagarya yang iya paman na pagusayin tanong na tigong mga ulama as-salatu fi safar. So mga wakto kasumbayang igira manuto di malayalayag agyang koto ataw. Sa manuto na pagana din tanwaya kakapakay adnap kesungan tanwa derpa amawatan. Lagi dia no pama na so mga taga Mindanao napsusiran sa Manila nakapalayalayag uto. Lagi dia naman buna sa mga taga Manila na sa Mindanao. O di na paman na giyang kanan ang mga derpasan sa inged. Giyang koto paman na diniw di kapalayalayag na kelawanan agyang koto ibubagay uwagamatan wa Islam abitikan. Takas sa giyang koto kawatan agyang koto asungwa na kaderpa. Katigong mga ulama. Basta akalawanan agyang koto 85 ka kilometer. 85 ka kilometer na may kasulod sa agyang koto pembetuan sa paman na kapalayalayag kesarnon agyang koto mga sambayang. Anto na ilagi diyan. Gaya kaya paman na sumakapupuno pa masakot abato o di na sa malabang nasusiran sa kagayan Allahu alam
Wana pa ka nagsagyan kaya paman na di tanong di ka pamagusay. Pira ka kilometer o pama malabang tukagaian. Anta ka paman na malabang to Davao. Na upama ko kalawan na nagyang ko to 80 agulima ka kilometer. Ada pa na diunitero kong mga ulama 80 agutalo ka kilometer. Na miya kasulod sagyan ko to kapkasara sa iko wakto. Uway. Lagi diyan mamuna sa Manila upama na nasi ka sa Manila nasungka upama sa beling ka upama sa Bicol yang na nasursugun na miya kasuldunan na nakabanda paman nagyanan na mga wawatan na naderpa uway kalalawan na nagyan ko to 80 agulima o di na paman na Manila nasunga sa Baguio yang nga Baguio na sobra 200 kilometer na aya panubagyan ka na paman na malapas ka Baguio, La Union, o di na anto naasan, Tugigaraw, Isabela, yung ka na paman na mga darpa sa norte, agugya kaya paman na mga darpa sa paman na tumampar sa south. So ala kulli hal mga pagarian, ayat tinudan tanong sa giyang kaya bitiara tanong, nagyang ko tuwa paman na kalawanan, agyang ko tuwa kawatan, adar pa asunguan na ka, sa 80 5 ka kilometer. Kapag pa man nagyang kaya Batangas, Allahu alam, na Manila to Batangas na piranan ka kilo, meter na miya kasuldun. Mga pagariya, punan tanwag yang kaya di tanong di ka pa magusay. Balasan ka no Allah sa madakala mapiagi na ilmu ay kailangan nagyang kuto kapag nada tanoron. Tingong mga ulama, al-aslu fi kasri salah al-kitab was sunnati wal ijma. Yang kaya kakasara sa ikwakto na aya pakaasalian na siyanan makapupuon sa giyang kuto dalil sa Quran nialo sa Quran dalil sa hadith sunnah naguso ijma o mga ulama taluanan apaman na pakaasalian aya katur wallahu subhanahu wa ta'ala sa Quran natigyan na بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة أيا معنين يجيان كaya katur Allah subhanahu wa ta'ala na igiratigu Allah milayalayakan udina miyakasung kanu sagian ko tua darpa nada abaniu dusa falaisa alaikum an taqsuru min as-salah kasaraniu agian ko tua mga waktu kasaraniu agian ko tua mga waktu. Si paman sagyang kung tuwa dalil sa hadith natigo mga ulama faqad tawataratil akhbaru annahu alayhi salatu wassalam madagalatan tu amya panutul madagala hadith apaman na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na igira milayalayag skanian igira ad sumiyong sagyang kung tuwa darpa ilagi diyan paman na sunabitan wa Muhammad na tao sa Madina na sumiyong sa Makkah Sagyang ko to apaman na di niya di ka pa magumra o di nagyang ko to Fathu Makkah o di na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sisi sa Madina na miyawlaw lagyang ko to Gazwatu Badr. So miyong kanya sa Badr apaman nagyang kanan adar pa na marani sa yambu. O di na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sumiyong kanya sa Tabuk. So madakalatan to dalil sa sunabitan wa Muhammad na igira manuto, milayalayagus kaniya na kesar niya nagyang kutua sambayang yan. Ay lagi dia nagyang kutua miya panutul, hadithu Ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, sahibtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fakana la yazidu fi safari ala raka'atain, wa Aba Bakar, wa Umar, wa Uthmanu kadhalik. Ay amana ini natigo Ibn Umar, mini pagunutakan kau to paman na mismos kanian na yabantayan yan ini pagpedakan natigyan na miyakaw nutako si iku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ayako na ulaw-law nabitan wa Muhammad na diskaniya dinian na pelawanan agyang ko to paman na 2 karakaat ko mga wakto sagyang ko to adinya di kaplayalayan ayam ana na igira miyawma awakto igira miyawma sunabitan wa Muhammad awak to aluhur na ayabu adin yan isumbayangan na 2 karakaat. Lagi dia nagyang uta waktu asar na 2 karakaat. Sumambus waktu
Aisyah na 2 ka rakaat. So subuh na di din kekasar mga pagariya ka 2 ka rakaat. Nagus magrib na da kasarian. Kakagi na magrib na 3 ka rakaat. So gina ni mga importante ya sebutan tano sagyang kaya di itano di ka pa magusay. Miya panutulapan. O Ibn Umar atigyan na api atigyan na su Abu Bakar. Agus su Umar, agus su Uthman na mini pamagpada kansiran. Nagyutod niyo kitira na paman na kesar nira nagyang kuto ang mga wakto. So Aisha radhiyallahu anha na yakat turuyan. As-salatu awwalu ma furidat raka'atain. So atigyan su sambayang na si ko paganaya kinipaliugatan wallah. Si ko mga tao na raka'atain na 2 ka rakaat. Fa'akarrat salat as-safar wa atammat salat al-hadar. Nagyan ko to apaman na 2 ka rakaat nagina ni miya ko asambayang o di malayalayag adu 2 ka rakaat. Uga idatigu Aisha radhiyallahu anha nagyan ko to apaman na mukim matatagu si kudar pa iyan na teruto penian apapat ka rakaat agyang ko to ang mga sambayang 4 ka rakaat. Lagi duluhur so asar agus so Aisha. Sipman ko ijma natigo mga ulama ajma kull man nahfadhu anhu min ahli al-ilm anna alladhi yuridu as-safara an yuqassira as-sala idha kharaja min buyuti al-qaryati allati yakhruju minha. Miaumpong nagumiyati mo sa mga mampunay sa ilmu apaman na kilala misiran natigo mga ulama ayaman na mini pamagunot ta misiran. Amata nagyang ko tuwatawa kubaya malayalayag agyang ko tuwa kakasaranian sagyang ko tuwa waktu sambayang igira manuto miyakalius kanian dan sagyang ko to kalaan saingad apaman nadarpa rono na makapopuon ayamana na igira sudar pa ka na gumiyan at takaon nagyang ko tuwa kalaan sawalay na napaman na miyalapas kadnuto ginatan na kadnuto na ipunro na kapakay na paman nakasar na ka agyang kuto ang mga sambayang apkuma sa agyang kuto ayamanan niyan na dinga di ka playleg. So ginanita sa mga ulama ginani sebutan tano ayamanan niyan nagyang kuto adar pa ka na upo na ka malapas agyang kuto kadagalan sa walay kalaan sa ingad na kapakay na di ka di mga sar. Oy, kapag na di ka di mga sar ka, madagal pa na pergi sa tingin, ami ka pagpuna ka ng mga sar. Nagyuto apaman na tigong mga ulama, apaman na idha kharaja min buyutil qarya. Igira man o tuwa, miyakaliw ka din sa giyang ko tuwa, kadakalan sa walay sa giyang ko tuwa darpa ka, allati yakhruju minha arong ka makapopoon, apaman na darpa. So Anas radhiyallahu an, nagi marayag karina. Usay tanu piya. So Anas na penutulan niyan at yan na sallaytu ma'an nabi sallallahu alayhi wa sallam bil badinati arba'an wa bidhil hulayfa raka'atain. So nabitan wa Muhammad na penutulan o Anas at yan na misumbayang ako apadakan so nabitan wa Muhammad nagyang ko to katatago amin sa Madina na ayapi sumbayang amin 4 ka rakaat. Si isiran sa Madina kagida sirampan dairampan maawat agyang ko to adar pa Iran. Ugay na sukya pangasungami atigyan sa agyang ko to paman namikat sa Dhul Hulayfa na ayabu api sumbayangan unabitan wa Muhammad na 2 ka rakaat. So matao saya sa agyang kaya paman nakawatan ang Masjidin Nabawi sa mikat sa Dhul Hulayfa na maraniya. Ka ayabu apaman nakawatan na ya Allahu a'lam udiya ko kribat na 5 ka kilometer antaa kanam ka kilometer oy ugay na marani igira manuto ang makadaga sabas suminat di mananay o di na sudima magumura nakatawan ni ranaya apaman na gyud to adar pa sa Madina so mga hotel ro na igira manuto agumiya naton so mga kadi o di na paman na sudima magumura mikat siran na marani to ugay na sunabitan wa Muhammad na gyud to kakakadniyan sa Madina
Sa Masjidin Nabawi, gitu yung mga darapairan na misembayangon sapat karakaat na sukya pakauman yan sa mikat na dudu karakaat ayaman na niya pisembayangan yan. So marani ito. Ay importante, sir katano na paman na kaganatan na kaagyan ko ito kadakalan sa walay. Uway, kadakalan sa walay na upama ko miawat ako ito, areawat kawa ka ito na pagpundan na agyan ko ito, adi nga di ka pangasar. Anto na yung mga wag ito, paman na kapakayap timuon. Ay isa pa na yung paman na kailangan katukawan tano. Anto na yung mga wag ito, kapakay ketimu utaw. Agu paman na, di kapakayaban niya naptimua. Na, tigo mga ulama, وَكَذَلِكَ لِلْمُسَافِرِ أَنْ يَجْمَعَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ إِذَا احْتَاجَ لِذَلِكَ فِي سَفَرِهِ سَوَاءً جَمْعَ تَقْدِيمٍ أَوْ تَأْخِيرٍ. Na, tigo mga ulama, kapakay sagyang kutwa di malayalayag, akatimuan yan si ikwaktu luhur agus asar. Giyay kapakayap ketimu mga pagariya, sembayangan sa dudua karakaat. Suluhur agusu asar. Nagusu maghrib agusu aisha. Gina naman bu partner. Kagi paman na mga sambayang kagagawi. Maghrib agu paman na aisha. Kagi susabaan na kesar niyan langon. Paman na ayaman ini atin na tingin na di ako budi malayalayag. Di ako buat tingin di malayalayag. Na amay din ako, maumagyan ko tuwawag tuwa isa na guwakan sila mo pangasara. Na dito ka pa kay mga pagarya. Paulo to, agyan ko tuwa lagi dito. Ayap kati mo na wak tuwa luhura guwak tuwa asar. Di ka pa kayo ba pagkikagi di ka di malayalayag. Ay lagi di ano pa makati agyan nga pagarya kan. Si Zubair Madali, isa niya paman na mga ulamatan wa makagaganat sa Palawan. Kilala ka na ya, agupaman na mining ginawa ya ka na ya, paman na pagariakan. Uway. Nanagyan ko ito pa plelay, makapupus ka niya sa Palawan, na susa Manila, sa mga taga Palawan, na kapakaya pengasar ka no. Ugaid, na diniubid na pikira, ibagagi pa man na makapupungano sa Palawan, na sungano sa Manila, na miyakaw makano saya, na tigiwa pa man na amay din na kumaw maswa katuwa isa, na kasar na lang nagyang ko ito ang mga sambayang. Ana dito ka pa kay. Ayaw buab kati mo, nagyang ko ito paman na maghrib aguso aisa, lagi diyan naman bunas suluhur aguso asar. Na, idha htaja lidhalika fi safarihi, igira man ito magkakailangan ito, nagyang ko ito kati mo anianon. Anto na imana ini. Na kapakay paman na gyang ko ito ang mga wakto, lagi dia no paman na miyaw maka waktu aluhur na ayabu sumbayang na ka nagyang ko waktu aluhur sa duka rakaat. O pama kung miya kailangan na ka, paman na gamitan na ka so asar, nagpakayap sumbayang na ka, timu na kasiran. Timu na kasiran sa gyang ko isa waktu. Oy. Kapakay pa na paman na umani waktu na di ka ni sumbayang sa duka rakaat. Ay lagi diyan miyaw masuluhur, misumbayang ka sa duka rakaat. Dengan gamitas waktu asar. Kagi ko mau mas waktu asar, nami sumbayang ka man na duga rakaat. Kau to, kapakayo to. Agi ko to lagi dito. Ugay na umakailangan na ka, kagi ayak mapipikir ka, na paman nagito ka kakalabudir ka na kapakaya din kau to di pakatimuon. Kapakaya tigo mga ulama ajam at takdim. Paman na pagkauna na kasi ko isa waktu niyan. Ayak betuan sa jam o takdim, na swaktu aluhur, nang gamitan na kau nagyang ko to waktu asar. Sama no to na kapapantaga na waktu aluhur. Misumbayang ka sa duka rakaat. Na, giyamit ka sa waktu asar. Giyamit ka sa waktu asar, apaman na pisumbayang na kapan na okay to. O, paman na kapakayati ko mga ulama jam at takdim. Lagi dia naman muna sa magrib. Miyaw mas waktu magrib, misumbayang ka sa talo ka rakaat. Giyamit ka sa waktu aisa. Api apanda mo maso orasyan. Na misumbayang ka, tinin mo ka. Kapag pinatigo mga ulama, ajam at akhir, pagkauriyan nakagyan ko ito akatimu ang kaon. Anto na ikakasabutan tanong saya. So waktu aluhur, nasing kapisumbayangan ko waktu asar. Paman na di ka di malayalayag. Sagyan ko ito di ka palayalayag. Nadagapan makudar pa ka na may ipusa din sa waktu aluhur. Ay ka ba pantagan na waktu asar. Nagyan ko takapsumbayang ka, nari singa ketimu sagyan ko ito ajam o takhir. Singa timu asi ko waktu asar.
So ayaman hanap sembahyang ka sa dua rakaat. Waktu luhur agu waktu asar. Lagi dia naman muna, di ka di malayalayag, na miyaw maka waktu Aisyah, na ka makasumbayang sa Maghrib, na kapakaya paman na, kesar na kau tu aptimu na ka, so Maghrib agu su Aisyah, si iku waktu Aisyah. Na kailangan na paman na, masabutan wa pipi, agiyan ka na natira na jam utakdim, agu jam utakhir. Nagu kapakay panapaman na umani waktu na di kau disumbayang. Apaman na 2 rakaat ku waktu luhur, mau mas waktu asar, na apaman na 2 rakaat, lagi dia naman nagyang ko to mga apaman na mga waktu. Mga pagariya, yang kanan apaman na mi aluitan wa jam utakdim wa jam utakhir. Na aya dalilanan nagyang ko to miya panutulo Ibn Umar radhiyallahu anhuma. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina al-maghrib wal isya idza jadda bihi as-siyar. So kung sunabitan wa Muhammad na aya betadian kudin niya ni kaplayalaya ganaptim unian suwaktu wa maghrib agu suwaktu wa Aisyah. Kautu. Maraya gatan to apaman na karina apaman nakap kapakayag ko to akap ketemu si iku waktu igira manuto as-sutaw na di malayalayag sa kaniyan. So Ibn al-Qayyim rahimahullah, malay niya ulama, amurit Ibn Taymiyah, mga lay niya ulama. So Ibn Taymiyah, namurit yan na so Ibn al-Qayyim, adna kitabiyan, abituan yan sa Zad al-Ma'ad. Na penutul niya natigyan, ayakun abtad unabitan wa Muhammad, wa kana min hadi sallallahu alaihi wasallam fi safarihi al-iktisar ala al-fard. Ayat tigyan, okay ito unabitan wa Muhammad. Ayat turuan unabitan wa Muhammad. Okay ito Nabi sallallahu alaihi wasallam si ikudin niya ni kaplayalaya genap tim yang ko to din niya ni kapangasara. Din niya ni kapangasara sa giyang ko to mga waktu wa faradu. Naginan din niya paman nakapagusaya tanoron. Na mga pagariya igiraman ito asutaw na di malayalayag. Ay lagi din no paman na giyang kaya mga pagaritan wa di mamagumra na pengasar kanu kagisi kanu sa nakawan. Lagi dia naman bunas, so di mamaghaj na pengasar kanu. Lagi dia naman bunas, so paman na di tutugalin sa giyang kaya mga darpa. Makapupun sa Mindanao, sung sa Manila, na kesar kanu. Palawan tu Manila, kesar kanu. Nagupaman na giyang koto ang mga pedadarpa, Davao, Jinsan, asung sa Manila. O di nagyang koto paman na mga darpa asungwa na giyang koto ataw, kagiya ipaman na giyay aturan wagamatan wa Islam. Na, anto na ikapiag yang kaya kakasar, mga pagariya. Ay kapiag yang kaya kakasar na 12 akakuwang ka. 12. Oh. Pag na 12 ay magayar ka wallah, 12 yan ka. Nagyan ko to, kaya sumbayang ka. Miyaw masuluhur, misumbayang ka, bialasan ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Miyakuwang kagyan ko to, abalas o pama, 20 agulima, o di na paman na 20 agupito, igira paman na jama, paman na minjuma kasi kudarpa. Na. Ikadua, imbulas ka wallah, nagyan ko to, sunnaw nabi. Paman na kumiyasar ka, kanaba ka tumiyarotop. Uway. Apaman na pisumbayang anak sa 2 rakaat suluhur asar agusu Aisyah. Napaman na miyakuwang kaagyang ko to apaman na balas as sunnah. Unabitan wa Muhammad ka kumiyasar ka. Kapag panasutaw, na napaman na sumbayang aniyan sa paman nagitud na paman na bilangan niyan. Ugain ayam makalalabi nagyang ko to akap kesar. Agyang ko to atao kagi paman nagituy kap kakelebudiron. Ito'y kakalebudiron. Ang yesu agamatan wa Islam na agamay ni piyakalebudan niyan sa mga Muslim. Nabaman na marga nagyang kay agamatan. Ugaid na aya pakarganun na sa mga ginawa tanong. Uy, niya kalabulubud sa agamatan wa Islam. Langwan o paliugat wa agama na miya kalabulubud aki mga pagariya. Uy. Kagi paman na sutaw na aya pipingir niyan na margen. Dia ki mga pagariya. Lagi din nagyang ay mga sambayang 5 wakato. Naman, yang ay 5 wakato nagibalo yang ka paman na schedule ka si ko paman na di ka pagintaw sa kaya dunia. Apaman na pagnaw ka kumabalaga
na waktu asubuh manuto, gyan ko to adika pag nautaw, ano do pensubara ka, nasumbuyan ka sa subuh. Na, paggalabag ka, ato nasa nagalabag ka, nakumaso, paman na lunch time, luhur, nagito ni ididika ka, nasumbuyan ka, pagariya. Nagyan ko to paman, nagyan pakasumbuyan ka sa luhur, nakumaso asara, ididika to, nasumbuyan ka. Magrib na may ako makasawalay, nasumbuyan ka. So ay sana paman na di ka panagpakaturong nasumbuyan ka, miya kapia-pia. So aturan wagamatan wa Islam sa giyang kaya paman na kapanambayang. Giyang kaya kapanambayang na miya kapia-pia giyang kutuwa aturanon wagamatan wa Islam. Uy. Na, mga pagarya, ayap man usayin tano na ino, yan ko to kaplayalayag. Naba paman na piperwagamatan wa Islam, agyan ko to kapanambayang sa sunna, o mga unaan, o mga waktu faradu, nagugyan ko to orya, nagyan ko to mga waktu faradu. Yan ko to kapanambayang sa sunna na ino, boto miya pakay. Anta aga paman na anto na ipaman na mga sunna asambayang sunabitan wa Muhammad, na malagid o paman na di malayalayag anta aga matatago ko dar pa yan na danyan dinuto lepasi manambayang na kailangan panana sabutan tano. Kailangan panana na paman na sabutan tano wag yang kanan alagidanan abitiara. O, na. So Imam As-Shafi'i rahimahullah natiga na wathabata anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yatanaffalu laylan maaf. Pituro po no Ibn al-Qayyim atiga na wahada huwa zahiru min hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana la yusalli qabla al-faridati wala ba'daha shay'an. Padapan sa turuan o nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagyang ko to paman na mga sambayang faradu kudinya di kaplayalayag na kanabo ni sambayang sa mga sunnah. Sa ko paman na unaan yan, aguso paman na orian yan. Kau to paman na kanaba kung isambayang sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin lam yakun yamna'u min at-tatawi qablaha wala ba'da. Ugay na sunabitan wa Muhammad na kanaba niyan isasapar agyang ko tuwa kapanambayang sa sunnah. Sa ko unaan o mga wakto nagugyan ko tuwa mga orian yan. Koto. Sunabi na di sambayang ugay na kanaba niyan inisapar agyang ko tuwa paman na di kasambayang sa mga sunnah. Fahuwa kat tatawwi mutlakan la annahu sunnatan ratibatan lis-salah. Gisebutan tanoron mga pagarya. Diyan ko to paman na di kasumbayang utaw sa mga sunna kung unaan o mga wakto na siyo to miitong sagiyan ko to paman na mga sunna mutlak. Arang ko magiyan ko to di ka sunnat. Di ka di manambayan sa sunnat. Ugaid na diyo to kibilang sagiyan ko to sunna ar-ratiba. Aginan so mga sunnat apaman na sa din sa makasiyapon na pakipmbilay wallahu subhanahu wa ta'ala sa turugan niya ko surga. Ato na ito, ginaso paman na sunna, unaan o subwa, 2 karakaat. Unaan o luhur, 2 karakaat, 4 karakaat langon. Naguado pa na paman na oriyan nagyang ko ito luhur. Gina ni mga sunna aratiba. So asar, na 2 karakaat, kung unaan yan, Allahu alam, paman na sumagrib na kuurian niya na 2 rakaat. Oway, pakatanuran niyo buo. Si kumagrib na 2 rakaat kuurian niyan, nagusumambuso ay sa na 2 rakaat kuurian niyan. Naginanip matuan sa sunna ar-ratib ang mga sunna. Aw pamakop sumbuyan ka sa sunat nagyuti paman na kitindig ang mga sunna. Ugaid nagyang ko to paman na sunabi na kanya di panambayang kung di na di ka playleg sa mga sunna na si inyan inisul sa gyang ko to paman na sunna mutlak. Okay, sunna mutlak yuto mabuhi paman na kanaba niya no to inisapar. Agyang ko to di ka panambayang sa gyang ko to mga sunna kung mga unaan o waktu agyang ko to paman na orian yan. Ada pa namiya panutul paman na katuro Imam As-Shafi'i rahimahullah. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يتنفل ليلا وهو يقصر.
وفي الصحيحين عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه أنه رأى النبي يصلي السبحة بالليل في السفر على ظهر راحته فهذا قيام الليل. Ayat mana ini? Namia panutulu Imam Syafi'i apaman namia thabat apaman sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam al iskanian di manambayang ko mga kagagaw isagyang ko tuwadin yan di kapalayalayag. Agina natigiran so ayamana niyan na qiyamul layl yusalli as-sabhata bil layl sunabi na di manambayang ko mga kagagawi asisagyan ko to ontanian di manambayang sunabi sagyan ko to ontanian ko din ni kapalayalayag ala dhahri rahilahiti paman nagyan ko to maadas kanian din ko unta magdas kanian din ko unta paman na magda ko unta na di manambayang sunabitan wa Muhammad kenapa tepad nagitud ko ni qiyamul layl unabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mialu itano adun mga sunna di imbaga ko nabi. Paman na dinyan nuto di panambayang. Ayam ana na deden lepas yu nabi. Tende yu kau yagu-yagian. Aginan so paman na sunna al-witer. Ina so tigtano paman na sunat al-witer. Nagugyang ko tuwa sunna al-fajr. Adua karakaat as-sunna aunaan o fajr. Sunabitan wa Muhammad na danian dinana nabagakan. Apaman nagyang ka na nakapag-witer at tigtano makasumbayang ka sama Aisyah nagyang ko to apaman na itindig ka weter o di nagyang ko to adi nga di ka tahajud apaman na weter aya bilangan niya na kapakay so isa karakaat kapakay so telo karakaat kapakay so 5 karakaat importante na magagan sa ragyang ko to apaman na sambayang naya kalalayaman tano nagyang ko to isa karakaat weter pada penadin ni baga nagyang ko to du karakaat apaman na sunna ko unaan o fajr. Dengan penmitin dengan supara dua fajr na sumbu yang kasadu karakaat kaaya balasan ng mga pagariya. Naman malon yung mana yang geda-geda. Agi yang kaya balas yan. Rakaat al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Suwati gunabitan wa Muhammad su dua karakaat as-sunnah auna anu fajr. Dua karakaat as-sunnah. Khairum minad dunya wa ma fiha na tumwa di suduni agus sumah papadalmu. Allahu Akbar. Tumwa di dunia. Agus semua papa dalam ko dunia. Anto nagya kaya dunia, nagya kaya di tano di pagurad-uradan. Yang kaya paman na kaya laka isang kaya dunia na paman na madagala di makatutula ka, madagala di makatitipua, madagala di makasisiiga, madagala di makambubuno-buno sa kaya paman na dunia na tumu agyang ko to adu karakaat di kaya paman na dunia. Atau nagya kaya dunia. Sisaya sa mga pipi awalay. Sisaya sa mga pipi atrak. Sisaya sa mga bulawan. Sisaya sa mga muntia. Na timu ang kadinagyang ko to mga lay arga at tamok sang kaya dunia. Na di din pagkatimbang sa gyang ko to adu karakata sunna. Aun ano fajr. Na mga pagariya. Iya kay titwa kaplaba. Iya titwa paman na penagunta manan tanwag yang kaya mga sambayang apa man yan na ini bagay na katano agama tanwa Islam iptugumpiya tano sang kaya dunia na yamala na sa alungan na mori. Mga pagariya ad na malalamba kailangan na sabutan tano. Agyan ko to paman na piray kati yung pama katatag ukas agyan ko to adar pa asunguan na ka amya paror agyan ko to paman nakapangasar. Agyan paman na siya di makabida-bida so ilayan ng mga ulama. At di kirakuan, makaumakudar pa, nagyan ko takya pa kauman yan, natigyan na, ikapakay na kaya paman na di tanod ng pengasar, kagi paman na miyatagutan di kudar pa, lagi dia na sudim na naik, di mamagumra, na gian ko to paman nakapakaumayran sa Madina, natiran na paman na di tanod ng kapakay batanong pangasar, kati paman na sisiya tanod na, paman na miyakapiapia, katatarosan tanong saya, uway, o di na paman na, gian ko to piray ini bagay wagam akati nga sa gian ko to adar pa paman na puparonyar ka gian ko to kapangasar na tigo mga ulama fa iza wasala baladan fanawal iqama biha akthara min 4 ayamin atamma as-salah wa hadha qawlu Malik wa Shafi'i wa Abu Thawr wa Ahmad gitinudan tano mga pagaliya tigo mga ulama aw gian ko to atawa di malaya-layag na upama kung makauma si ikudar pa asungwan yan. Lagi diyan upama na
suga sa Manila, makapupunga sa da suga sa Manila na miya ko umakas sa Manila. Nagyan ko tuwa kaya pa ka umangas sa Manila, na miya niya takaapaman na pagistidi ka saya, muki makasaya. Kalawanan agyang ko tuwa sapulo agupat gawi. Sama no to na duka pito gawi, duka padi inatigitano. Arba'ata asyara ayyam. Ayaman na niya na 2 weeks. Upama ko miya ka, ay paman na mapipikir ka na 2 weeks ka saya, sapulo kasi agupat gawi. Duka padiin. Na atam masala nagyang ko tuwa kaya pakaumang kasaya na paman ayad nakapakapsumbayang ka na terutop pa na ka din susambayang. Paman na di ka din maka pengasar. Terutop ka din sumbayang. Ginan natin nagumalik aguso Imam Shafi'i, aguso Abu Thawr, aguso Imam Ahmad. Madagala mitindagan ko mga ulama. Ayabu apaman na ibubagayran, nagyan ko to aduwa ka padiin, 2 weeks sa tigitano, 10 agupat gawiin. Ayatin dagu Abu Hanifa wa Thawri, in akama 15 yawmin atam. O pamakatigian na kugyan ko to, kaya pakauman yan ako darpa na paman na 10 aguli magawi yakati niyaro. Paman na liyawan na niran sa isa gawi, 10 aguli magawi. Atam na paman na kompleto niya nagyan ko to asambayang yan. Wa innawa duna dhalika kasar na upama ko diutu ke kuwa. Agyan ko to 10 aguli magawi. Kapaman na isa buka padian, 1 week, 10 gawi. Na makapangasaran agyang kutuwa tao. Nagina natigo Abu Hanifa, na siya na namiyakwatin ko Ibn Umar, wa Sa'id bin Jubair, wa Layth bin Sa'ad, agu paman na inaluyanan umala imam as Ibn Qudama si kukitabian na Al-Mughni. Kauto ayakin wera na takas na supata imam, na su Imam Ahmad, Imam Shafi'i Malik, natigina na dubu kapadiin. So Imam Shafi'i natigina di kapaman na 10 agulima gawi. Paman na siuburan niya sa isa gawi. Yung plito niya na sa gawi. Upama ko man niya, upama ko yung tuwa ka kudin na kakudar pa, na paman na dito mauma. Kagi paman na 1 week kabu, punga sa ingad, na paman na sumiyong kasi isa Manila, na ayabu akati nga saya na 5 gawi, o di na 7 gawi. Isa ka pa din na makapangasar ka. Uy, makapangasar ka din, hagi ito ibabagay abitikan o mga ulama. So Ibn Abbas radiyallahu anhuma, nadna miya panutulian na hadith at na anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam aqama 19 yawman yuqassir. So nabitan wa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nagyang ko to apaman na kaya pa kauman yan, sagyang ko to adar pa asungwan yan, na miyatiron. O din ay ini kadenianon na 10 agusyaw gawi. Kauto. 10 agusyaw gawi na sukon sunabitan wa Muhammad na diskan yan di mga sar. Kauto. Dan yan to ko agyang ko to amyaw na paman na piterutan wa paman na 10 agulima o din na 10 agupat gawi. Kagi paman na giya lagi day bitikan kukuman na sunabitan wa Muhammad kuan tanong. Skanya ni paman na kuan tanong si kumang ako kuman kuwaga matanong. Ya panutuloy Ibn Abbas na 10 agusyaw gawi sunabitan wa Muhammad na diskan yan din di mga sar. Sa pitro yan na nahnu idha safarna tis'atan kasarna wa inzidna atamna. Tigo Ibn Abbas at tigyan na sa kami at tigyan sirang ko na mga sahaba so Ibn Abbas na igdatigyan na milayalayag kami amiyati kami sa paman na tis'atan sa siyaw gawi na mga sar kami. Uga idatigyan na kalawan na nagyang ko to siyaw gawi at mamna na taroto pa nami agyang ko to asambayang. Miya panutul ubay haki asukun su Ibn Umar radiyallahu anhuma aqama bi Azerbaijan 6 ashur yuqassiru salah. So Imam Al-Bayhaqi na miya panutulian na so Ibn Umar, so Abdullah Ibn Umar na sumiyong skanian sa darpa apaman na bituan sa Azerbaijan. Yeso paman na masanda akatidawa jihad fi sabilillah. Ayakiyati niya roon na 6 ulan. Paman na miyati tutu kapaman na 6 ulan.
Paman na ipun ka ko January, February, March, April, May, June. Paman na yuto 6 ulan. Sabagi ko Saragun. Nasukon sa Ibn Umar na ayamaan niyan na kesar niya nagyang ko to mga sambuyang. Kauto dan yan ko agyang ko to paman na 10 agu 5 o di na paman na tigtano aduka padien kapaman na ayakin no Ibn Umar na paman na yang ko to katatago yan si ko darpa na musafir sa kanyan namyakan ng ulan na diis kanyan din di mga sar. Tigong mga ulama wa aqwalus salafi fi dhalika kathira. So mga katero o mga salaf sa giyang kaiya bityara akapangasar namyakada kedakal wal ahwatu liman arada an yuqima akthara min 4 ayamin ay yutimma salah na ayat tigian a pinakamarani amapi asuan utaw nagyang ko to kakadenian kudar pa asungwan niyan kalawanan so 10 agu 5 10 agu 4 gawi yang ko to tigtan wa 2 kapadian nagyang ko to paman na maka pagkakompletos kanyan din sa sambayang ay paman na lagi diyan naya katinga ko dar pa upama nas 20 gaw isawlan dulan na maka pagkakompleto ka din manambayang sagyang ko to paman na kakelepas agyang ko to takas waga matano Islam apaman na duka padiin o di na 10 agu patgawi. So mga pagariya panganing ko si Allah subhanahu wa ta'ala apaman na marayag kaya sabuta tanong sagyang kaiya kaya saya tanong sagyang kaiya kakasar. Oy. Kakasaras iko mga waktu yang ko to kaptimuaon agu yang ko to apaman na mga bitikan sagyang kai apaman nakakasar gi mga pagariya namya kadagadagal si ko mga pagaritan wadira naya katawan wadira naya katawan so alhamdulillah paman na adin si ko mga ulama tano pagusay niran agyang kai apaman na lagi daya mga kukuman sagyang kai apaman nakakasar. Yang ko to ba miya kapia-pia su agama tano Islam miya kalabud-labud su agama tano Islam na ayam mapia si ko Muslim nagyang ko to kapterim anian nagudi na ni kapangadada si ko paman na bitikan ukit-ukit u agama tano Islam kamiya kalabud-labud su agama tano Islam panganing ko si ko Allah asyabutan waya pia-pia wad na paman na ada kanoron kasagudu atau na ini kaliwanagi na isa niya busi ko mga ulama mga pagaritan no ulama kasirani lebih mata usagi yang kaya lagi daya abitira salam ko sa kanulangon mga pagariakan yang kaya dibebantay imanto lagi di Sinaida Abdurrahman salam rakasan bubayami sini salam rakano mga bangsami si Rahim Muhammad salam rakano mga bangsami kipagadatan yang kaya tengedakan na si Firdausi Sandigan salam rakasan si Anti agu pamanas kanud na pamilya salam rakano si kanu sa Cavite salam rakano sa Cavite so mga bangsami sa Cavite yang kaya paman na malilibita sa NCR salam rakano si Albari Ampuan, salam, agu si Duki, imbig kaya pagariakan na si Subair Madali sa Palawan, na nasalam rakasan na pagariko si Matski, salam rakano mga bangsami. Siya tanong mo, tegu isa diyan ka, teman yang kaya di tanong di ka pamagusay, na ino kapaman na sumpatan tanong mo si ko mga pedauras, yang kaya bitiara tanong, paman na mga maka may tatapi sa giyang kaya paman na kapag hajj na timbang amya pasad tano agi paman na miya pamagusay tano sukal ano na insyaallah nasi kung mga live tano na id na pugusay tano na giyang ko manasikul hajj giyang ko kapag ihram sumikat aguso paman na mga mahzuratul ihram aguso paman na mga wajibatul hajj mga sunanul hajj yung uta okito kita kapag hajj panganintano si Allah isampay tanoron mapamagusay tanwaya pia kapaman na tabang tano si ko mga bangsa tano apaman na dimnanay kadi naguso di mamagumra apaman na kailangan nila nagyang ko tuagay kaswairan sa gyang ko tuwa manasikul hajj penalamatan nakaskan walang ulangwan ang mga bangsakan pakandun na karakano so salam dia buso pagarinyo arinyo kakaniyo si Sheikh Alim Hanif Sarip wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.